huli ana gogoto huli Islamu kwa 100% huli Muhammad huli safi jikokanda kufuta ni huli mfahamani Allah tabi yimbi lido konko jiwa optimu lido wa ibele lena kama kwa egini Islamu yamiri kwenye mtu kwenye kelima mbele ya buta Islamu yamiri unataka kwa indikani anda mbele kubuta ini siasara wiki au mbele kubuta kani ani kabe mbele mbele kubuta subi subi wasati kana ndio wadi kwa nataka mwana kama nataka kono no sama kitu kingine ni ini anda mbele kubuta kani au mbele kubuta mbele donc si on regarde donc ça là donc ça là c'est vrai qu'est-ce que vraiment il faut donner du sens aux histoires il faut donner du sens aux familles moi je suis clairement en train de parler de la pour donner de l'oxygène il faut aller famille dans le famille là au parti là ndio responsable mkadina karamu kwa wata jende bire posilo ono wade ni ko lo pulle mo Nigeria ni ko julbe kadi fungo Nigeria mo kala jinde dala jini ko no wondo mo retta moji dala tuno pesori wala o ndo hande sari ka dina bente ko harni e pourtant ko dina tirini ado woni do fi histoire baba adama e hawa ni hawa ko histoire baba adama ni hawa en fait ko waylaaɗi ko histoire ka jantol fulɓe ɓe nagara e kikala woni adama kikala no adama no fota e Allah par ce que fiyon mum malaika sujjani adama malaika sujjantare sina wona Allah malaika ɗofata ko wona Allah par ce que malaika ko soldade rapproché Allah ɓen tigiri o faami mi malaika sujjani adama fiyon mum parce que adama ko fotowal Allah andi hal fere photo ko hal fere pour ko photo ta ko en fait ko non e français ben ta projection enfin madu c'est ka mathématique ben bijection c'est-à-dire que nous de photo rek c'est-à-dire que Allah o tagu neddo yahudi ben nam adam kadmon neddo cimmudo ko dum de neddo ka pular faami c'est-à-dire que ko men l'homme macroscopique no voilà neddo en gros ko ben macroscopique madame ni de pular jonno o neddo macroscopique o wadi projection e der makko naare der makko o moƴƴini adama c'est-à-dire que adama no fota e makko kanko tigi ɗon mo fota e Allah ko on atti parce que ko attida teƴƴinde ko an faabi ko attida teƴƴinde yilli on ko to hebde wadda yille mum ko an faabi jonno on tagi neɗɗo on yi fotowal makko kanko tigiri e nder makko maintenant e nder on nder makko neɗɗo ɗummon tan e nder ton o woni hawa on hawa non ande ɓe nan boddidi yewtude e hawa mais en fait boddidi e hawa ko neɗɗo goto voilà ko neɗɗo goto ko ɗum si tawi ko hawa yewtidi ko hawa nanidi par ce que on kayre mumen hawa ko ɓenta naga so tapi naga feccere neɗɗo feccere boddi kanko kikala ɓe heewi ɓiɓɓe sappo e ɗiɗo worɓe jeɗɗo e rewɓe jowo ɗo woni mamaɓe leƴƴi sappo e ɗiɗi acciɓe yimteɗi bani Israel joni noon andi o summingol rewɓe min daki kal Qur'an hay summingol gorko danaka summimede Allah no taki neɗɗo no timmi kum normalement kum taƴete kum ina pundidi fof wirtete ko kum taƴi seeɗa ko barmini tout dow mais wiɗi tawi quoi en fait ko acte d'initiation normalement koko ɓen ɗo jombugol nayi Allah wala fiɗum ko Allah woni ko fi roɗugol rewɓe ɓe tata moydi mum feƴƴini no mari ɓiɓɓe o toppito joni feyta ɓiɓɓe ɓe perdirne ka nder ɓe muure
yimɓe ɓe hurne ronaɓe ko fii rodugol Allah weli ka suratu nisa'i no wayrunde ha nayo seeɗon mari feere mum faami Allah wala fi jombugol mus adama ko goto moƴƴinanimo debbo goto faami annaba ɓen fof fayda ko goto jogana noon sina hara ka yiwa tawrata to te tawrata no anda jiibitama moƴƴi portoji ɗi jiibiti ɗe tawrata o mais nelaɗo ko debbo goto e jommu noon ha on feƴƴini Khadija debbo kadi heccuɗo mo ha on feƴƴini Khadija annabi Ibrahima ko goto jommu noon ha ɓe heɓi duuɓi 80 ɓuri duuɓi 80 si tawi ɓayti tun ɓe heɓali ɓiɗɗo e takal ko debbo on tigi daraniɓe ɓe wonɓe e inteɗo Hajara on faami annabi Musa ko goto jommu noon annabi Yusuf ko goto jommu noon en fait Allah meɗa joganade gorko e debbo ɗum to fenade par ce que kuuɗi primordial on ko goto e goto après faami joni noon ande nder koko debbo ɗo wolɗo ko ande ko ɗo woni probléme hande ɗo waɗu haalaji hadisaji ɗi wasai ko haalaji alqur'ana sarki piji busi ɗo wala hande inne islam no yi en fait en anda on to yiwri en fait ɓe sukuro ko alqur'an ɗo windi nan ko alqur'an ɗo windi ko fenade yo debbo ɗofto gorko ɗum windaki alqur'an o windi ko debbo ɗofto Allah gorko ɗofto Allah ko tagiri gorko e debbo e puis kadi ndigol ɗo ko immorde o tagu gorko on après non o tagi debbo ɗum ko fenade alqur'ana ko Allah inni o tagu gorko e debbo e nder immorde wonki gooti c'est à dire que ina e nder gorko o yalti debbo on atoron ina kadi nder debbo on o yaltini gorko atoron e ko ɗum ka janton fulɓe ɓe wiya cikala ina e nder debbo o yalti debbo kadi nagara ina e nder cikala yalti o faami ko wonki gooti ko honɗum woni woni wonki o fondement base essence fondement on ko fondore nde fondore wotere ɓe yalti ɓe ɗiɗo kadi par ce que ko ɓe joɓe ɗiɗi hunde wotere nden ko ɗum si ɓe yitidi wonta hara ɓe wonti gotal faami donc koko debbo ɗo wolde ko ɗo woni ciɓiligɗi men il faut seɗidiren ko woni ka iru kalqur'ana woni ko iri ka ɗum innugol debbo ko nder cabbol adama yalti ɗum ina kalqur'ana windi hande ina kalqur'ana windi jam sunninkol ina sunninkol debbo ɗum hay sunninkol gorko winda kalqur'ana hay nokku ayaje guruji jeego Allah no woli fi kala hunde kono wala to fitaji wala com neɗɗo an nelaɗo Muhammad sunnaka ɗum ɗon weli metta nelaɗo mbeɗa aka sunnede hay hadisa on ɓe mental ɓe wawi feere mentugol on hadis ɗo koɓe yalti ɓe ndi o nelaɗo jibina no kañum ari mara kuntiyewul ɗon annabi Isa sunnino ɗo ka ko ɗum catholique ɓe ɓen tigi sunninta fiya kala après coup ɓe ari ɓe fefini ɓe ndi o noon annabi Isa sunninani kono so yi catholique ɓe ɓen tigiri ɓe sunninta par ce que ɓe andi annabi Isa sunnino ɗo ka tawrada ko toon ko yahudi ɓen ardi ɗum ɓeydi won wo annabi Ibrahima sunnino hoore mum taw o mari maɗa duuɓi 90 o sunnini hoore makko o jogii keri e nder sumture ɗon noon sa jentina oɗon ka sappo ha ñande 90 o tawi Allah tajana hoore ma piiji maɗo sunnida automasi kono andirta bonki maɓɓe ɓe ƴetti ɗum noon ɓe wayliti ɓe watti sunningol fay koy ala dalɓe jeɗɗi ɗum ko acte iblis laaɓuɗo sunningol min ko acte iblis laaɓuɗo indugol e debbo nowano gorko maɗuɗo ɗofto gorko ɗum ko fenade Allah ko tagi ren ko ɗoftomo kanko Allah par ce que sen fotti hunde wotere yiɗidira e nantudira e wallidire faami hay ka football so tawi ɗa supporte ɗo équipe Milan supporte équipe mo ina supporte équipe goto ɓeɗe nantudiri e wallidirayi sago équipe mo supporte non ka donc ko ɓe Allah wonta hakkude gorko e debbo c'est tout ko ɗum tullanɗa par ce que si tawi debbo ɗoftike gorko Allah o ko waɗi tan ko fi Allah woni wadde andi o numɗo andi o laaɓa andi o feeway gorkon kadi pareil so tawi ko fi Allah woni wonde andi o numɗa andi o laaɓa o feeway ndumɗu ɓe ɗiɗo laaɓa ɓe ɗiɗo feewi ɓe ɗiɗo ala ka ɗutodira donc ɗo woni probléme andi o annam wonnen ɗo ɓe fortu Allah hakkude gorko e debbo ɓeyni wo ko couple wo ko ɗiɗo tun te marche ça comme ça parce que ya une loi la loi de la troisième partie hunde fof ko tati ko tatiɗal hunde fof ko tatiɗal a wata heɓde ɗiɗal tu wata fonctionde il faut tatiɗal faut tataɓo ko Allah no woni on tataɓo donc ɗo yimɓe ɓe anda no confusion ɓe sikka ko diina kam waɗi ni e pourtant ina kal wurade yalti ko hadisaji ɗi naare fihini hoore penare mum